Ibihe byiza ndagusuje kandi nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana guhaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Tugeze ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2025, ni kuwa mbere. Dutangiye icyumweru tukwifuriza kuzahirwa muri iki icyumweru, ariko natwe tukugezeho bimwe mu biri kuvugwa hirya no hino tuba twaguhitiyemo kukugezaho buri munsi, buri masaha agiye atandukanye. Tugenda tukugezaho uko byifashe hirya no hino. Tubihera mu Rwanda, reka bitangirire mu ngingo z'ingenzi z'iki kiganiro ngiye kukugezaho ku buryo burambuye kuri uyu munsi. Ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwatangaje ko umuhanda wa kaburimbo w'Abasebutaro Kidaho ureshya n'ibirometero 63 ugeze ku kigero cya 49% awubakwa. Turabijyamo mu nkuru ku buryo burambuye, kandi ndibukubwire ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere, iki gisanzwe kimenyerewe ku izina rya Meteo Rwanda, cyatangaje ko imvura izakomeza kugwa mu bice byinshi by'igihugu mu gice cya kabiri cya Nyakanga cy'uyu mwaka wa 2025, ariko ibe nke ugereranyije no mu gice cya mbere, mu gihe ubukonje buziyongera. Aho ndibaza ko mu gihugu hose mumaze kubyumva. Ndaza no kugana ku zindi nkuru ziri kuvugwa mu Rwanda, gusa nderekeza no hanze yarwo, mbihere mu karere k'ibiyaga bigari. Turajya muri Kenya. Prezida w'iki gihugu Dr. William Samoei Ruto yatangaje ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abayobozi b'amadini bashuka urubyiruko ngo rujye mu myigaragambyo rwangize ibikorwa remezo bazahanwa hakurikijwe amategeko y'iki igihugu. Muri Uganda ho Prezida Yoweri Kaguta Museveni yategetse ko ikigo gishinzwe iby'indege za gisivile muri iki gihugu cya Uganda kwirukana ngo abakozi bagera ku 152 bose bakoreraga ku kibuga cy'indege cya Entebbe bahawe akazi batujuje ibisabwa. Turaza no kwerekeza ahandi muri Afurika, ni mu kiriyo mu gihugu cya Nigeria. Uwahoze ari Prezida Bwana Muhammadu Buhari yitabye Imana kuri iki cyumweru twashoje, afite imyaka 82. Turaza kwifatanya nabo muri iki kiganiro cyacu, tuze no kugana ahandi muri Afurika. Gusa ndabisoreza ku ruhando mpuzamahanga, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Prezida w'iki gihugu Donald J. Trump yamaganiye kure abakomeje kumushinja we n'ubutegetsi bwe guhisha amakuru agendanye n'ikirego cya Jeffrey Epstein, wari ukurikiranweho ibyaha birimo gufata ku ngufu abana batujuje imyaka y'ubukure, ariko nyuma akaza gupfira muri gereza yahuye. Hamwe n'ibindi bitandukanye muri iki kiganiro ngiye kubikugezaho nyuma y'aka karuhuko gatoya. Reka nitse nsome ku mazi, hanyuma ngaruke tubyinjiramo ku buryo burambuye. Ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwatangaje ko umuhanda kaburimbo w'Abasebutaro Kidaho ureshya n'ibirometero 63 ugeze ku kigero cya 49% uwubakwa. Umuhanda wa kaburimbo w'Abasebutaro Kidaho ni umwe mu yo Prezida Kagame yemereye abaturage ba Burera bari basanzwe bafite umuhanda umwe wa kaburimbo. Uyu ukaba aruva Musanze ukagera ku mupaka wa Cyanika. Ku bantu bavaga kuri Base bagera ku biro by'akarere cyangwa bakomeza ku bitaro bya Butaro no kuri kaminuza ya University of Global Equity, benshi bagorwaga no kunyura mu muhanda mubi urimo ibinogo. Gusa biteganyijwe ko uyu mwaka w'ingengo y'imari y'umwaka 2025-2026 uzarangira hagiyemo kaburimbo, dore ko aho ugeze ubu ahenshi hari gukorwa inzira z'amazi no kuwagura kugira ngo uzashyirwemo kaburimbo. Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Solina witabiriye igitaramo cy'umuhanzi Senderi International Hit mu Rwanda yabwiye itangazamakuru ko imirimo yo kubaka uyu muhanda irimbanyije. Ati nubwo kaburimbo itari yahagera
ariko dufite icyizere. Umuhanda w'Abase Butaro Kidaho ufite ibirometero 63 ugeze ku kigero cya 49 kwijana wubakwa. Tuwitezeho guhindura ibyerekeranye n'ubwiza bw'akarere kacu ka Burera no gutera imbere haba mu bukungu, mu mibereho myiza no mu miyoborere myiza. Nibwo bwa mbere tuzaba tubonye umuhanda wa kaburimbo mu karere kacu, kandi nk'uko mwabibonye ugeze ku kigero cyiza ku buryo umwaka utaha twizera ko uzaba awuzuye. Uyu muyobozi w'akarere avuga ko kandi aka karere kishimira ibyiza kagezeho birimo ibitaro bya Butaro, kaminuza ya University of Global Health Equity no kugabanya ubukene ku kigero cya 22 kwijana. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bavuga ko uyu muhanda bawitezeho byinshi byiza birimo kuborohereza kugeza umusaruro wabo ku masoko. Ndungutse Innocent yagize ati uyu muhanda uzamfasha gutuma ibirayi mpinga bigera ku isoko mu buryo bworoshye, dore ko kubera umuhanda mubi abakiriya bazaga kubitwara bikaduhenda. Naho Imana Martha we yashimiye umukuru w'igihugu ubafashije mu kubakura mu bwikunge, avuga ko inzu zabo zigiye kugira agaciro kuko bagiye gutura kuri ikaburimbo. Umuhanda Abase Butaro Kidaho watangiye gukorwa mu mwaka wa 2014, imirimo iza kudindira ariko yongera gusubukurwa mu mwaka ushize w'ibihumbi 2024. Urumva ko harimo igihe kingana n'imyaka igera ku 10 yose uyu muhanda urimo ugerageza gukorwa. Mindura ingingo ndacyari mu gihugu cy'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko imvura izakomeza kugwa mu bice byinshi by'igihugu mu gice cya kabiri cya Nyakanga uyu mwaka, ariko ibe nkeya ugereranyije no mu gice cya mbere, mu gihe ubukonje bwo buziyongera. Meteo Rwanda ivuga ko kuva ku itariki ya mbere z'uku kwezi kuzageza ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Nyakanga ngo haguye imvura nyinshi, ndetse bimwe mu bice by'igihugu ikagera kuri milimetero 115 n'ibice 9. Ni imvura yaguye ku mpuzandengo iri hejuru ugereranyije n'iyagwaga muri icyo gice mu myaka 30 ishize. Mu gice cya kabiri cy'uku kwezi kandi hateganyijwe imvura iri ku mpuzandengo ya milimetero 550. Iyi ikaba iri hejuru yari isanzwe igwa muri iki gice mu myaka yashize, kuko yabaga iri hagati ya milimetero ya 0 n'10. Iminsi izagwamo imvura izaba iri hagati y'iminsi 2 n'4 bitewe n'imiterere ya buri hantu, ariko mu bice byinshi by'igihugu imvura iteganyijwe cyane cyane hagati y'itariki ya 13 n'itariki ya 16 z'uku kwezi kwa Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025. Ibice bizagwamo imvura nyinshi muri iki gice cya kabiri icya Nyakanga izaba iri hagati ya milimetero 40 na milimetero 50, aho ni mu turere twa Rubavu, Musanze, Rutsiro, Nyabihu, Burera, Ngororero ndetse n'akarere ka Gakenke. Ibyinshi byo mu mujyi wa Kigali, mu turere twa Kamonyi, Muhanga, Nyagatare, Gatsibo, Nyamagabe ndetse n'akarere ka Nyaruguru hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 30 ndetse na milimetero 40. Ahandi hose hazagwa imvura iri hagati ya milimetero 0 ndetse na milimetero 30 bitewe n'agace. Muri iki gice cya kabiri cy'uku kwezi kwa Nyakanga ubushyuhe buzagabanuka ugereranyije no mu gice gishize, kuko ubwo hejuru buzaba buri hagati ya °C 27 na °C 29, naho ubwo hasi bukazaba buri hagati ya °C 6 ndetse na 16. Mu gice cya mbere cya Nyakanga ubushyuhe bwo hasi bwari buri hagati ya °C 11.9 na °C 19.7, naho ubwo hejuru bwari hagati ya °C 18.4 na °C 30.2. Abahinzi bagiriwe inama yo kwegera ba agoronome bakabagira inama zijyanye n'ibyo bipimo by'ikirere. Aborozi bo basabwa kuzegera aba veterineri kugira ngo nabo bagirwe inama ku byorezo bishobora kwibasira amatungo yabo bitewe n'ibyo bihe bizaba biteye. Ibiryo nk'uko tumaze
kubikubwira. Ndacyari mu gihugu cy'u Rwanda ariko ndimo nanasoza ibiri kuhavugwa kuri aya manywa. Umugabo w'imyaka 63 ukomoka mu karere ngo ka Karongi yafatiwe mu karere ka Rusizi agerageza kwangiza ibendera ry'igihugu. Byabereye mu mudugudu wa Ituze, akagari ka Kizura, umurenge wa Gikunda mvura, ni mu karere ka Rusizi kuri uyu wa 13 z'ukwezi kwa Nyakanga no mwaka wa 2025. Hari kuri iki cyumweru twashoje ku isaha y'isa 7:50 nibwo uyu mugabo witwa Bwarikera Bonaventure yageze ku biro by'akagari ka Kizura afite umupanga n'icupa ry'inzoga rya mitsingi, akata injishi y'ibendera ry'igihugu akoresheje umupanga, afata ibendera araryirukankana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gikunda mvura Sindayiheba Aphrodisi yabwiye itangazamakuru ko uyu mugabo yari asanzwe afite imyitwarire itari myiza, kuko ngo abamuzi bavuga ko iyo amaze kugasoma kamaze kumugeramo rwose, ibyo twakwita gusinda, avuga nabi igihugu n'ubuyobozi bwacyo. Ati icyabimuteye ntabwo akivuga, tugiye kumushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Muganza ngo akurikiranwe. Uyu mugitifu Sindayiheba yasabye abaturage gukunda igihugu no kubaha ibirango byacyo. Uyu mugabo avuka mu karere ka Karongi, akaba akora akazi ko gupagasa mu murenge wa Bugarama, ari naho yanywereye rwose akarihamya icupa mbere yuko yambukana icupa ry'inzoga akajya mu murenge wa Gikunda mvura gukora ayo marorerwa yo kwibasira no kwangiza ibirango by'igihugu. Igihugu kigira ibirango kandi ibirango byacyo birubahwa, by'umwihariko ibendera ry'igihugu, indirimbo y'igihugu ndetse n'ubwiza n'ubusugire bw'igihugu bigomba kubahwa, bigakundwa ndetse bikanarindwa na buri munyagihugu wese. Reka nitse gatoya nsome ku mazi hanyuma ngaruke twerekeza ku biri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Turabitangirira mu karere k'ibiyaga bigari, tujya ahandi muri Afurika, tubisoreze ku ruhando mpuzamahanga. Mu gihugu cya Kenya, Prezida w'iki gihugu yitwa Dr. William Samoei Ruto yatangaje ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abayobozi b'amadini bashuka urubyiruko ngo rugiye mu myigaragambyo rwangize ibikorwa remezo bazahanwa hakurikijwe amategeko. Yabigarutseho ubwo yari mu bikorwa byo gutera igiti muri Isimuota mu gace ka Elgeyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa Nyakanga. Ni muri iyi weekend twashoje, Prezida William Samoei Ruto yongeye gusubiramo ko abantu bakora ibyigaragambyo basenya ibikorwa remezo bazajya baraswa mu maguru, kandi abatawe muri yombi bagahanwa nk'abandi banyabyaha bose muri kino gihugu cya Kenya. Yahamije ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari bo bari inyuma y'urugomo rwo gusenya ibikorwa remezo bamwe mu rubyiruko bishoyemo. Ati nihanganye igihe kirekire ariko ubu ndarambiwe. Bamwe muri mwe bashishikariza urubyiruko guhungabanya umutekano, muzabiryozwa kandi ntimuzitwaze ko mwazize impamvu za politiki. Abivuze kare, Dr. William Samoei Ruto yavuze ko imyigaragambyo igamije kwangisha abaturage guverinoma ye, agashinja abatavuga rumwe n'ubutegetsi na bamwe mu banyamadini guhishira abanyabyaha barimo n'abasenye ibikorwa remezo. Ati ntimudukangishe politike, tuzakora ibishoboka ngo turinde ubuzima n'umutungo by'abaturage ba Kenya ku kiguzi cyose byadusaba cyose rwose. William Samoei Ruto yavuze ko abatawe muri yombi bakekwaho gusenya no gutwika ibiro bya polisi, inkiko n'inyubako z'abakorera muri Murang'a, Nyeri, Nakuru, Nairobi, Mombasa n'ahandi mu gihugu bose bafatwa nk'abanyabyaha bazitabwaho uko amategeko y'igihugu
iteganya. Nta kindi kintu Ruto agifite cyo gukora, niyo mpamvu agomba gukoresha imbaraga zose ashoboye gukoresha nk'umukuru w'igihugu, agashyira ibintu ku murongo muri iki igihugu, bitewe n'uko abagenzi bakomeje gukora amarorerwa rwose nk'uko mumaze igihe mubibona ku mbuga nkoranyambaga. Igihugu bagihinduye umusaka. Mve muri Kenya nerekeze hano hakurya i Bugande mu burasirazuba bw'u Rwanda, igihugu duhana imbibi. Prezida wacu Yoweri Kaguta Museveni yategetse ko ikigo gishinzwe iby'indege za gisivile muri iki gihugu cya Uganda UCAA kwirukana abakozi bagera ku 152 bakoreraga ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Nicyo kibuga cy'indege kiri ku rwego mpuzamahanga muri iki igihugu, bahawe akazi ngo batujuje ibisabwa. Ibi yabigarutseho mu ibaruwa aherutse kwandikira Minisitiri w'Umurimo n'Ubwikorezi General Edwin Katumba Wamala, aho yamubwiye ko abo bakozi bakwiriye kwirukanwa kubera ko bahawe akazi kubera ruswa. Prezida Yoweri Kaguta Museveni ashingira kuri ibi, agaragaza ko ari byo bisigaye bituma kuri iki kibuga cy'indege hagaragara imitangire ya serivisi mibi rwose. Ati nakiriye amakuru yuko mu kigo cya UCAA, iki ni ikigo gishinzwe iby'indege za gisivile muri iki igihugu cya Uganda, higanjemo ruswa ikomeye ndetse cyane, aho abantu batujuje ibisabwa basigaye bahabwa ngo akazi ko gukora ku kibuga cy'indege cya Entebbe batujuje ibisabwa. Ibi bisigaye bituma haboneka imitangire mibi ya serivisi. Yakomeje avuga ko ibyo bikwiriye guhagarara kuko kuri iki kibuga cy'indege haherutse kugaragara ibimeze nk'amahano, ubwo uwahoze ari umugore wa Prezida wa Tanzania Maria Nyerere yaheraga muri ascenseri yabuze umuntu umufasha. Ati uyu mubyeyi Maria Nyerere yaheze muri ascenseri igihe cy'iminota irenze 4 yabuze umufasha. Nibwo hakozwe iperereza dusanga ko hari abakozi bagera ku 152 bakora kuri iki kibuga cy'indege batujuje ibisabwa. Niyo mpamvu abo bantu bose bakwiriye kwirukanwa bakajyana n'ababahaye akazi kuri iki kibuga cy'indege. Muzehe Yoweri Kaguta Museveni yarakaye, yarubiye, byanze bikunze iyi ruswa arayirandurana n'imizi yayo, ndetse na beneyo bose bajyanirane bashyirwe aho bakwiye kuba bashyirwa muri iki igihugu. Nta mikino ibi Bugande, twerekeze mu gihugu cya Nigeria. Ducishijemo akanya ko kuruhuka no kwitsa umutima kugira ngo twifatanye n'abanyanigeria. Uwahoze ari Prezida Muhammadu Buhari wabaye Prezida w'iki gihugu cya Nigeria inshuro 2 zose yitabye Imana kuri iki cyumweru twashoje, afite imyaka 82. Bwana Muhammadu Buhari yapfiriye mu gihugu cy'Ubwongereza ku murwa mukuru i Londres, aho yari amaze ibyumweru avurirwa kuko yararwaye. Yabaye Prezida wa mbere muri Nigeria utsinze amatora wari ku butegetsi ubwo yatorwaga mu mwaka w'2015. Ayobora igihugu mu bihe bikomeye by'ubukungu bubi cyane, ndetse no mu rugamba rukomeye rwo guhangana n'imitwe ndetse n'itera abwoba muri rusange. Imana ihiruhuko nyakwigendera Muhammadu Buhari aruhukire mu mahoro. Dukomeje, abanyanigeria bose bashobora kuba batwumva bamaze kumenya ururimi rw'ikinyarwanda kuri uyu muyoboro wacu. Bindura ingingo mve muri iki gihugu cya Nigeria nerekeze mu gihugu cya Cameroon, niho nta kindi kiri kuhavugwa. Prezida w'iki gihugu ni muzehe, ni ukuze rwose mu bakuru b'ibihugu tuzi bashobora kuba abariho. Ikinyejana cyacu cyose kiri hafi kuzura. Ayoboye iki gihugu cya Cameroon ni Bwana Biya ku myaka ye 92, akaba umukuru w'igihugu ukuze kurusha abandi bose mu isi nk'uko twari tumaze kubikubwira. Yatangaje ko azongera kwiyamamariza kuyobora icyo gihugu mu matora ateganyijwe mu kwezi kw'Ukwakira uyu mwaka. Ibyo yabitangaje kuri iki cyumweru twashoje cy'itariki ya 13 abinyujije ku rubuga rwa X, aho yagize ati ndi umukandida mu matora ya Prezida wa Repubulika, mwizere ko umuhate mfite wo kubabera umuyobozi uhamye uhura neza n'ubukana bw'ibibazo duhura nabyo muri iki igihe.
Paul Biya ushaka manda nshya yazatuma aba ku butegetsi kugera agize imyaka 100 yagiye ku butegetsi bw'icyo gihugu kuva mu mwaka w'1982 ubwo yasimbuye Ahmadu Ahijo yeguraga kuri uwo mwanya. Uko gutangaza ko aziyamamaza biraza kuzura impaka ku bijyanye n'ubushobozi bwa Prezida Paul Biya bwo gukomeza kuyobora igihugu kubera ubuzima bwe. Paul Biya usanzwe adakunze kwigaragaza mu ruhame kenshi, ahubwo inshingano nyinshi aziharira umunyamabanga mukuru w'ibiro bye. Mu kwezi k'Ukwakira umwaka ushize Paul Biya yagarutse muri Cameroon nyuma y'iminsi 42 yari amaze hanze y'igihugu, ibintu byatumye hibazwa cyane ku buzima bwe. Nubwo guverinoma yahakanye ko afite ikibazo cy'uburwayi, yanaciye burundu ikiganiro icyo ari cyo cyose kijyanye n'ubuzima bwe, ivuga ko ari ikibazo kijyanye n'umutekano w'igihugu. Mu mwaka w'2008 Paul Biya yahinduye itegeko nshinga arikuramo ingingo yagenaga umubare ntarengwa wa manda Prezida yemerewe, bimuha inzira zo kwiyamamaza inshuro zose ashaka. Mu matora ya 2018 yegukanye intsinzi ku majwi 71.28%, nubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko habayeho uburiganya bukabije mu migendekere y'aya amatora. Paul Biya nta mikino, aragucecekesha ukigirayo mpaka kugeza igihe cyose azapfira. Nibaza ko ashobora kuzamfakira Prezida w'igihugu cya Cameroon nihatagira impinduramatwara azimukura kuri ubu butegetsi bw'iki igihugu. Gusa araganje, ni umwe mu baprezida bakuze kandi bamaze imyaka myinshi ku butegetsi, kandi ni umwe mu baprezida badafite opposition ikomeye mu gihugu uke ishobora kumuhirika cyangwa kumukura ku butegetsi. Reka nerekeze ku mugabane w'Uburayi. Nkubwiye ko Ubufaransa ratangije iperereza ku rubuga rwa X, uru rwahoze ari Twitter, n'urw'umuherwe Elon Musk wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rushinjwa kunyuzwaho imvugo zihembera urwango no kubangamira demokarasi mu gihugu cy'Ubufaransa. Iri perereza ryatangiye nyuma y'ibirego bibiri kuri urwo rubuga byatanzwe muri Mutarama y'uyu mwaka wa 2025. Umushinjacyaha w'Ipari witwa Role Beku yatangaje ko iryo perereza rizibanda kuri urwo rubuga n'abayobozi barwo bakuru bakekwaho guhindura imikorere yarwo bagamije kwivanga muri politike z'ibindi ibihugu. Ikirego cya mbere ku mikorere y'uru rubuga rwa X cyangwa uru rwahoze ari Twitter cyatanzwe n'umudepite witwa Eric Boterere wo mu ishyaka riri ku butegetsi rya Prezida Emmanuel Jean-Michel Macron. Yagaragazaga ko uburyo ibitekerezo bigenzurwa bimwe bigakurwa ku rubuga rwa X cyangwa urwahoze ari Twitter ari ikibazo ku bwisanzure muri demokarasi, kandi ko ari Elon Musk ubwe wabigennye gutyo agendeye ku bitekerezo bye bwite. Ni mu gihe ikirego cya kabiri cyavugaga ko hari impinduka zakozwe mu mikore y'uru rubuga zituma ibitekerezo by'irondaruhu no kwibasira abaryamana n'abo bahuje ibitsina bigamije kubangamira ubwisanzure, kandi ko ibyo mu Bufaransa ari ukuniga ubwisanzure. Ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka nabwo abandi banyepolitike babiri bo mu ishyaka rya Socialiste, Thierry Sauter na Pierre Jovete, batanze ikindi kirego kuri porogaramu y'ubwenge buhangano yitwa chatbot, kuko ikoreshwaho amagambo arimo urwango yibasira ubwoko bw'Abayahudi ndetse no gushimagiza bwana Adolphe Hitler. Kuri icyo kirego kijyanye na chatbot, ariko ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka ubuyobozi bwayo bwari bwatangaje ko bwakoze amavugurura agamije gukuraho izo mvugo z'urwango. Hari abanyepolitike b'i Burayi bari gusaba igenzurwa rikomeye ku rubuga rwa X n'izindi mbuga nkoranyambaga ku bijyanye n'ibitekerezo bitangirwamo kuri izo mbuga. By'umwihariko Elon Musk ari mu bo bafitiye
impungenge kuko mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko muri Gashyantare yashyigikiye ishyaka rya AFD rirwanya abimukira, bituma uyu mwanya wa kabiri mu biganza mu nteko ishinga amategeko y'Ubudage. Soreze iki kiganiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Prezida Donald J. Trump w'iki gihugu yamaganiye kure abakomeje kumushinja we n'ubutegetsi bwe guhisha amakuru agendanye n'ikirego cya Bwana Jeffrey Epstein wari ukurikiranyweho ibyaha birimo gufata ku ngufu abana batujuje imyaka y'ubukure, ariko nyuma akaza gupfira muri gereza yiyahuye. Bamwe mu nshuti za Donald J. Trump barimo umunyamakuru Tucker Carlson ndetse n'uwahoze ari umujyanama we Stephen Barron baherutse kunenga raporo iherutse gushyirwa hanze na Minisiteri y'Ubutabera n'urwego rushinzwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uru rwitwa Federal Bureau of Investigation FBI. Iyi raporo yashyizwe hanze yerekanye ko nta bimenyetso bigeze babona by'abantu bakomeye bashobora kuba baragize uruhare mu byaha byakozwe n'uyu mugabo byo gufata ku ngufu abana b'abakobwa batujuje imyaka y'ubukure. Mu bantu bakomeye bagiye bavugwa muri uru rubanza harimo na Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump, igikomangoma cy'Ubwongereza Andrew Bill Clinton wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi batandukanye. Ikindi cyagaragaye muri iyi raporo ni uko uyu mugabo urupfu rwe rwatewe no kwiyahura, nta kimenyetso gihari ko hari uwaba yaramwiciye muri gereza ya Manhattan mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ku itariki 12 z'uku kwezi kwa Nyakanga nibwo Trump abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko ibi byose bikubiye muri iyi raporo byakozwe n'abayobozi bakomeye mu ishyaka ry'abademokrate barimo uwahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Prezida wa 44 akaba n'uwa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu ni Bwana Barack Hussein Obama, n'uwigeze kuba umunyamabanga wa leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu ni Madame Hillary Clinton. Reka nge ngushimire we twabanye muri iki ikiganiro. Ngayo nguko ibiri kuvugwa muri iyi si kuri uyu wa mbere, kuri uyu umunsi, kuri aya manywa nibwo i Kigali tukugejejeho kino kiganiro. Kwifurije kugubwa neza. Njye uvuga kuri mikro nitwa Peter, uyu muyoboro wacu witwa Ijwi TV. Dusubire mu zindi ngingo z'ibiganiro turi kugutegurira kuri uyu munsi. Ibiganiro byo birakomeza kugenda bikugeraho mu bihe bitandukanye. Ntucikwe kubana natwe. Ciao ciao. Bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.